Assalamualaikum. Kita spill yang ini ya, Bro. Konon katanya itu rumbunan ini sangat la ilaha. Assalamualaikum. Inau bin Sulaiman. Wa inau bismillahirrahmanirrahim. Itu permain, Bro. Itu sudah terbengkalai lama bolo perumahan ini, cuma nggak dihuni ya, konon katanya perumahan ini sudah tidak asik lagi. Kita telusuri perumahan ini. Kita lewat ular bolo karena Gus Penceng nggak sepatuan. Aduh, iya Allah, rumbun bolo. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Inau bin Sulaiman. Wa inau bismillah. Ana rasa, ana sukma, ana jiwa. Kula si Jabang bayine Gus Penceng pengin pirsa, pengin weruh sejatine lelembut sinduk ini. Sing tak jaluk siji, Mbah, matuwa. Assalamualaikum. Inau bin Sulaiman. Wa inau bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Kita nggak bisa aksesnya, Bro. Duh, bisa deh ya. Masuk ke sini, Bro. Bisa, Bro. Coba ini masuk. Kita ular, Bro. Lah, bisa, Bro. Wah. Astagfirullah. Ayo, Pak. Assalamualaikum. Golek nomor, Bu. Assalamualaikum. Ini bahwa bangunan sangat efek boleh ya, masih bagus-bagus. Assalamualaikum. Astagfirullah. Astagfirullah. Inau bin Sulaiman. Wa inau bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tali rasa, ana sukma, ana jiwa, ana rasa. Kula si Jabang bayine Gus Penceng pengen pirsa, pengen weruh lelembut sinduk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Mbak Krisna, tak terima rezeki nake. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pengen ke YouTube bisa belum? Gus Penceng. Astagfirullah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Ayo, Mbah. Metu, Mbah. Astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, Mbak. Stay. Ayo, Mbak. Aman bola ya. Enggak ditempati, masih bagus sih tempat ini. Inau bin Sulaiman. Wa inau bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ayo, Pak. Metu, Pak. Lelembut sinduk ini. Aku pengen weruh sejatine Riko. Banding bola ya di TikTok ya. Astagfirullah. Tuh, Ganti si anak wedokan niku. Mbok, saya iku solo, ora ana apa-apa. Aja halu aman.
Assalamualaikum. Ayo, Mbak. Assalamualaikum. Kalau pengen di YouTube bisa boleh Gus Penceng. Assalamualaikum. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salam rasa ana sukma. Ana jiwa. Ucap dina lisan ketemu rupa. Kula si jabang bayine Gus Penceng. Pengen weruh, pengen pirsa lelembut sing nduk kene. Sing tak jaluk siji metu. Innau bin Sulaiman wa innau bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullah. Oke. Pengen lihat di YouTube bisa, Bro? Gus Penceng streaming hari ini. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Ya, cuk anak. Asuh. Ngancuk kon aja. Metu, Mbah. Cuk, dingin-dingin lho kene regul lho. Kita keluar aja sih, Bro. Gak ada interaksi di sini. Medan ini tak iya bolo. Demi sapa? Demikian dan terima kasih. Kita astagfirullah. La ilaha illallah. Innau bin Sulaiman wa innau bismillahirrahmanirrahim. Bagus mencari akses ya. Aduh. Ayo, Mbah. Metu, Mbah. Sopo sira sing nduk kene tak tantang sak lantang-lantang. Kula si jabang bayine Gus Penceng, pengin pirsa, pengin weruh lelembut sing nduk kene. La ilaha illallah. Innau bin Sulaiman wa innau bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Sangat ayo, Mbah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Itu wet asem cuy. Wet asem cuy itu. Biasa dihuni sama makhluk-makhluk tak kasat mata cuy. Konon di sini cuy ya. Di sini terkenal suara anak kecil ya, sering merintih. Kita pembuktian di sini cuy ya. Astagfirullah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Kita telusuri ke sana cuy. Karena ini luas banget cuy. Innau bin Sulaiman wa innau bismillahirrahmanirrahim. Metu, Mbah. Kalau pengen jaluk riko nduk kene metu, Mbah. Nek pengen tumbal, kula tumbale. Tapi siji sing tak jaluk. Kula pengen sira metu. Astagfirullah. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ayo, Mbah. Metu, Mbah. Astagfirullah.
Kita telusuri ke sana cuy ya. Mungkin ini sangat panjang cuy ya. Bisa pindah ke YouTube ya, Gus Penceng ya. Kita fokus aja cuy ya. Astagfirullah. Ayo mbak. Sopo siro, sopo weruh. Kula pengen pirsa nduk kene, pengen weruh, lelembut sing nduk kene. Kula tantang sak lantang-lantange. Lek pengen peno, pengen tumbal kula tumbale. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Cuk. Apa cuk? Cuk kono aja ndem-ndem apa iku? Penasaran. Paran kon. Ayo, Mbak. Astagfirullah. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Astagfirullah. Karena ini luas cuy. Santer nembusnya jarak jauh tuh. Kayak tang ya Gus Panjang beli santer yang. Itu kepo cuy kayak cuy. Kita fokus cuy. Kita akses ke sini cuy. Kita telusuri aja. Ayo mbak. Dalam besi dok ini. Kalau pengen nantang Riko. Kalau pengen weruh Riko. Kalau pengen Riko metu. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Kita fokus aja beli. Ayo mbak. Salam rasa ana sukma, ana jiwa ana rasa. Tak sumetno telung dupa, tapi aku njaluk siji kon metu. Lek gak metu tak tutuk ndasmu kon. Kita Solo cuy. Gus Panjang Solo ini. Tidak ada. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo mbah. Sapa sira sing nduk kene mbah? Metu kabeh tak tantang sak lantang-lantang. Astagfirullah. Astagfirullah. Kita sana cuy. Astagfirullah. Ayo mbak. Sopo siro, sopo weruh. Ayo mbak. Jancuk, ayo metu kon. Jancuk anak. Su apa cuy? Iku apa cuk? Cuk banaspati ta cuk iku. Lho cuk jancuk ilang kok. Lho. Su. Apa cuk? Klip-klip cuk. Kata ya? Astagfirullah piye kira? Ana banaspati. Wis bapak mbah.
Loh, met ilang cuy. La ilaha illallah. Salam rasa, ana sukma, ana jiwa. Ucap lisan ketemu rubah. Kula si Jabang bayine Gus Penceng pengin pirsa pengin weruh lembut sinduk kene. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Hilang cuy, hilang cuy. Hilang cuy, tadi cahaya merah cuy. Astagfirullah. Astagfirullah. Kita tunggu aja cuy ya. Jika mendekat kita. La ilaha illallah. Astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Cuy, hilang cuy. Astagfirullah. Hilang cuy. Astagfirullah. Astagfirullah. Ayo, Mbak. Astagfirullah. Astagfirullah. Hilang cuy, hilang cuy. Itu ada wit cuy. Orang di sini cuy ya. Ada sosok bayi sering mendengarkan suara. Carane iku gelak mendengarkan ke warga cuy. Makanya kita penasaran di suatu tempat ini cuy. Astagfirullah. Karena ini sangat luas cuy. La ilaha illallah. Inau bin Sulaiman. Wa inau bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mbak. Ayo Mbak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. 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 Inau bin Sulaiman. Wa inau bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Kita ke sini cuy ya, karena aksesnya sangat luas cuy. Astagfirullah. La ilaha. Ayo Mbak. Sapa pengen pirsa pengen weruh. Kula si Jabang bayine Gus Penceng, sak nantang sak lantang-lantange. Pengen tumbal kula tumbale Mbah. Jenengan lek pengen tumbal kula tumbale. Tapi siji sing tak jaluk metu. Lek gak metu tak tapil cocotmu kon. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Asik. Cuk. Kayak suara cuk. Astagfirullah. Assalamualaikum. Astagfirullah. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengen nantang sak lantang-lantangi penuh Mbah. Ojo suara-suara tok ya. Astagfirullah. La ilaha illallah. Ayo Mbah. Metu Mbah. Cuk. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mbah. Sing tak jaluk siji metu Mbah. Lek gak metu tak tepel cocotmu kon Mbah. Astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Di sini itu ada pagar cuy ya, sebelah sana cuy. Tembus cuy. Kita ke sana cuy. Konon di sini tuh ada sosok pocong cuy. Apakah benar pocong itu berani muncul di hadapannya Gus Penceng? Astagfirullah. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Desus-desusnya di luar sana itu tempat ini sangat terlarang. Makanya tidak boleh dikunjungin orang. Kalau pengen pembuktian di sini, resiko ditanggung bos. Astagfirullah. Makanya kita tak tantang ya Pak. Apa? Loh, sini tidak boleh bilang kasar, tidak boleh bilang kasar ya. Seperti
bicara yang tidak senonoh cuy. Tak pantangi cuy. Tak langgari, coba. Wis penceng aja celuk jenenge penceng, gak tambah penceng aja celuk penceng. Ayo, Mbak. Astagfirullah. Kita ke sana cuy ya. Karena Gus penceng sarungan tok cuy. Astagfirullah. Ayo, Mbak. La ilaha illallah. Pengen pindah ke YouTube bisa cuy. Di Gus penceng. Jangan lupa di-subscribe. La ilaha. Inau bin Sulaiman. Wa inau bismillahirrahmanirrahim. Kula pengen pirsa pengen weruh sejatine nduk kene, Mbah. Lek pengen tumbal kula tumbale. Lek pengen tumbal kula tumbale. Kula pengen nantang sak lantang-lantange sing nduk kene tapi siji, Mbah, sing tak jaluk metu. Lek gak metu tak tepil cocotmu. Astagfirullah. La ilaha. Astagfirullah. Ayo, Mbah. Astagfirullah. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Salam rasa ana mawa. Ana rika. Ana rupa. Kula pengin pirsa, kula pengin ero. Tapi kula pengin siji. Jenengan metuwa. La astagfirullah. Apa? Astagfirullah. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu adalah orang cuy ya, cuy. Coba cuy. Kita ke sana cuy. Ayo, Mbak. Astaga. Jenengan pengen tumbal, kula tumbali. Jenengan pengen tumbal, kula tumbali. Tapi siji, kula jaluk riko. Tok nolo lembut sinduk ini, Mbah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa cuy? Ayo, Mbah. Astagfirullah. Itu ada pagar cuy, pagar dikelilingi ke sana. Konon katanya cuy, di sini ada sosok pocong. Sosok pocong. Lah di sini tidak boleh dihuni orang cuy. Tidak boleh didatangin orang selain orang yang berani tapi menanggung resikonya cuy. Tapi di sini pantangnya tidak boleh ngomong kasar cuy. Tapi Gus penceng tak langgari kabeh. Tak tantang-tantangi. Ayo, Mbah. Jancuk metu kok. Astagfirullah. Pengen perso, pengen weruh kula. Kula si jabang bayine Gus penceng. Kaki danyang. Ini danyang ingkang bareksa. Sapa sira? Sapa weruh? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Astaga. Kita kesan cuy. Aman cuy ya, nggak ada ular kayak. Jangan lupa diterbangan cuy mawarnya cuy. Biar Gus penceng tambal terus cuy ya. La ilaha illallah. Astaga, jancuk. Oper. Astagfirullah. Allah. Ayo, Mbah. Ayo, Mbah. Lembut sendok kene, metu kabeh. Tak tantang kon. Tak tantang kon. Kon gak metu tak tepel cocotmu kon. Ayo. La ilaha illallah. Ya, cuk metu kabeh.
Astagfirullah. Kita ke sana cuy ya. Ayo Mbah. Ini pagernya nggak panjang cuy. Mungkin ini batas area ini cuy ya. Lah makanya dinamakan hutan terlarang karena apa? Di sini mitosnya cuy, angker cuy. Konon di sini ada sosok pocong dan ada sosok bayi yang sering mengeringi lah cuy. Intinya nangis tapi nggak ada bayinya. Gus Penceng penasaran cuy. Apakah benar di sini angker cuy? Ayo Mbah. Ayo Mbah. La ilaha illallah. Innahu bin Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sopo sira, sopo weruh. Kula pengen pirsa. Salam rasa ana sukma, ana jiwa, ana rasa. Tak sumetno dupa kula ucapno lisan metuwa, metuwa, metuwa. Lek gak metu tak tepil cocotmu. La ilaha illallah. Ayo Mbah. Astagfirullah. Innahu bin Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Saya ku nggak takut sama lain-lainnya, cuma ular cuy, khawatir ular. Karena apa? Gus Penceng sandalan cuy. Aduh, sandalan bosone. Ayo Mbah. Innahu bin Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kula pengen weruh Mbah, penuh nduk kene tagak Mbah. Jarene nduk kene gak oleh ngomong jancuk, saiki aku ngomong jancuk. Ayo. Tak langgar kon saiki. Metu tagak kon. Jarene aku gak oleh ngomong ngono ambek juru kuncine. Saiki tak langgar jancuk matamu ayo. Kula ngomong ngene. Metu tagak kon. Astaga. Innahu bin Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Aman cuy ya. Astaga. Jangan. Itu lorong cuy. Kita di tengah-tengah lorong cuy. Ayo cuy, terbangi mawarnya cuy. Jangan buat lemah ya. Gus Penceng ben tambah semangat. Penuh giftnya bolong. Ayo Mbah. Konon di sini jarene ana pocong. Kula pengen perso, pengen weruh pocong metu nduk kene. Weh, jancuk nunggu riku rek. Astagfirullah. Apa rek nunggu riku rek? Astagfirullah. La ilaha illallah. Apa cuy? Oh itu. Itu. Ayo Mbah. Ayo Mbah. La ilaha illallah. Salam rasa ana sukma. Ana jiwa, ucapno lisan ketemu rupa. Kula si jabang bayine Gus Penceng pengen nantang sak lantang-lantange. Sira pengen tumbal kula tumbale. Sira pengen tumbal kula tumbale, tapi siji sing tak jaluk metuwa. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha. Tak usir aja. Prosesnya apa ya cuy? Saya satu khawatir ular cuy. Astagfirullah. Ayo Mbah. Ayo Mbah. Astagfirullah. Innahu bin Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu bin Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dayar. Astagfirullah. Ayo Mbah. Dalam pucin nduk kene metuwa. Jarene nduk kene ana pocong e bolo. Jare nduk kene gale ngomong jancuk. Saiki tak langgar ngomong. Mangkane jeneng hutan terlarang. Astagfirullah. Ayo Mbah. Innahu bin Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kaki danyang
ini danyang ingkang pareksa. Kula si Jabang bayine Gus Penceng pengin weruh pengin pirsa lelembut sinduk kene. Lek panjenengan pengin tumbal, kula tumbali, Mbah. Lek panjenengan pengin tumbal, kula tumbale. Tapi siji sing tak jaluk, metu. Lek gak metu tak tepil cocotmu. Allah. La ilaha illallah. Inna bin Sulaiman. Wa inna bismillahirrahmanirrahim. Cuy. Saya penasaran ke sini, cuy. Kita ndem di sini, cuy. Ayo, Mbah. Jadi saya sudah di tengah-tengah buk, cuy. Konon di sini sering terdengar suara tangisan anak kecil sama sosok pun pocong, cuy. Tepatnya di sana, cuy, pocongnya, cuy. Konon katanya sering nampak, cuy. Di sini nggak boleh ngomong jancuk tapi, cuy. Tapi tak langgar ini. Jarang. Tak tanggung resiko sini. Ayo, Mbah. Inna bin Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Ayo, Mbah. Karena hutan ini sudah terlarang sangat era-era zaman Belanda dulu, cuy. Makanya dinamakan hutan terlarang. Tepatnya di Jombang, cuy. Enggak semua orang bisa ke sini, cuy. Lek wani tanggung resiko nih dewe. Tapi siji ojo sampai ngomong jancuk sama lain-lain, cuy. Tak langgar itu. La ilaha illallah. Ayo, Mbah. Ayo, Mbah. Astagfirullah. Astagfirullah. Inna bin Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. 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 Ayo, Mbah. Kalau pengen perlu, Mbah. Sejatine riko nduk kene. Kula tantang sak lantang-lantange. Kula tantang sak lantang-lantange. Inna bin Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Kula si Jabang bayine Gus Penceng nantang riko. Astagfirullah. Astagfirullah. Ayo, Mbah. Itu aksesnya sangat baik. Dipenuhi sama pohon-pohon keres, cuy. Nah, bu ini loh kok aneh, cuy. Batas ya, gak ada teror sama. Mungkin ini yang hutan terlarang ini ya, cuy. Astagfirullah. Astagfirullah. Inna bin Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Konon di sini, cuy, ya, tempat ini dulu tempat para orang-orang zaman dulu, perkumpulan lah para pendekar-pendekar, makanya
namakan hutan terlarang ini cuy. Tepatnya di Jombang cuy. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Aksesnya satu cuy, kuatir ular. Ayo mbak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inau bin Sulaiman wa inau bismillah. Ayo mbak. Metu mbak. Metu mbak. Kalau tantang sak lantang-lantangnya Riko. Jare nduk kene enek sosok bayi nih cuy. Yang sering anjir. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salam rasa ana sukma ana rupa. Ucapno lisan ketemu rupa. Kula si jabang bayine Gus Penceng pengin wersa. Pengin weruh lelembut sinduk kene. Lek Riko pengen tumbal mbah. Kula tumbale. Lek pengen Riko pengen tumbal, kula tumbale. Tapi siji, aku njaluk metu. Lek gak metu tak tepil cocotmu. Astaga. La ilaha illallah. Kita ke sana cuy, lor. Aksesnya nggak bisa. Cuk. La ilaha illallah. Apa cuy? Ayo mbak. Ayo mbak. Kalau pengen persa pengen weruh lelembut sinduk ini. Kalau tantang sak lantang-lantang. Lek pengen Riko pengen tumbal kula tumbale. Lek Riko pengen tumbal kula tumbale. Tapi siji sing tak jaluk metu. Lek gak metu tak tepil cocotmu. Jare nduk kene enek sosok pocong cuy. Tapi piye? Konon di sini terdengar suara bayi-bayi yang merintih-merintih seperti hati perempuan cuy. Hihi, cerit. Gak ngono ta. Stop. Banjir cuy. Banjir cuy. Loh, becek andalan tek. Ayo, Mbak. Astagfirullah. Kita akses ke sini cuy, karena sangat luas cuy. Kita telusuri ya, kita pantang ya cuy. Gimana kan ular cuy. Aduh, ayo, cuy, terbangi mawarnya cuy. Aja sampai lemah cuy. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo mbah. Lek peno nduk kene kuat, sak kuate tokno kabeh mbah. Jelmaan sing nduk kene tokno kabeh. Rupa lelembut apa tokno kabeh mbah. Kula tantangi mbah. Kula pengin pirsa, pengin weruh mbah. Lek pengin
tumbal. Kula tumbali, Mbah. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Kita ke sana cuy ya. Astagfirullah. 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 Ayo, Mbah. Inau bin Sulaiman. Beriku cuy. Ada yang Astagfirullah. Karena ada suara tangisan cuy. Cok metu kon. Ada suara tangisan cuy di sebelah sana cuy. Astagfirullah. Astagfirullah. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Kula si jabang bayine Gus Panceng pengen waro, pengen pirsa lembut sendok kene. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Mbah. Sing tak jaluk siji metu, Mbah. Tokno kabeh senduk kene, Mbah. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. La ilaha illallah. Astagfirullah. 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 Kita akses ke sini cuy. Bisa tak cuy ke sini cuy. Kita telusuri ke sini cuy. Ayo, Mbak. Ada suara cuy. Bentar cuy. Di sana ada suara cuy. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Mbak. Metu, Mbak. Kula jaluk Riko siji metu, Mbak. Lek Riko pengen tumbal, kula tumbal, Mbak. Tapi siji sing tak jaluk metu. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Astagfirullah. Ada yang lipet ya cuy. Astagfirullah. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim.
Karena di sini cuy ya, tempat ini efek cuy. Karena apa? Background dalam sistem explore bagus cuy. Tapi kita mencari pembuktian di sini. Ono gak karena ya wis. Karena kita sistem pembuktian memecahkan mitos-mitos konon katanya angker di hutan terlarang ini. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo mbah, metu mbah. Lelembut sinduk kene tak jaluk riko metu. Ojo ngelibet ae. Lek pengen metu. Kita menuju ke sini cuy. Astaga. Ayo mbah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Inau bin Sulaiman. Wa inau bismillahirrahmanirrahim. Kula si Jabang payine Gus Penceng. Kaki danyang nini janyang ingkang bareksa. Sapa sira sapa weruh. Kula pengin njaluk siji. Kongkon ngetokno lelembut sing nduk kene. Munculno lek pengin tumbal kula tumbale. Lek pengin tumbal kula tumbale. Tapi siji sing tak jaluk metu. Lek gak metu tak tepil cocotmu. Astagfirullah. La ilaha. Inau bin Sulaiman. Wa inau bismillahirrahmanirrahim. Kita mencari akses cuy. Kita di tengah-tengah alas cuy. Konon di sini terdengar suara yang sering mendengar sosok bayi dan sosok pocong cuy. Benarkah tempat ini angker cuy? Mari kita buktikan. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. 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 Ayo mbah. Ayo mbah. Metu. Kula pengen ro mbah. Jarine nduk kene gak oleh ngomong tantangane ngomong jancuk. Saiki aku ngomong jancuk, tak langgar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. 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 Inau bin Sulaiman. Wa inau bismillahirrahmanirrahim. Karena aseknya sangat luas cuy ya. Konon di sini sangat angker cuy. Makanya kita buktikan. Astagfirullah. Bisakah kita sana cuy? Astagfirullah. Ayo mbah. Ayo mbah. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Jika di TikTok kurang jelas, video ke YouTube ya, Gus Penceng streaming sekarang. Saya pegang 2 HP ini ya. Dengklar gak tangani. Astagfirullah. Gus Penceng, saya mencari YouTube. Jangan lupa tinggalin jejak subscribe biar ada notifikasi saya streaming. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Ayo mbah. Metu mbah. Kula jaluk siji mbah. Riko metu mbah. Ojo gak metu mbah.
tak tepil cocotmu kon, Mbah, gak metu. Sudah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Jati sama asem itu ya. Konon di dalam cerita Jati sama asem dihuni-huni sosok yang tak kasat mata seperti sosok kuntilanak, genderuwo dan lain-lain. Benarkah itu? Apakah itu hanya mitos yang beredar-edar di majalah koran? La ilaha illallah. Inna bin Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ayo Mbah. Sing tak jaluk siji metu Mbah. Kita fokus ya cuy ya. Karena ini hutan yang terlarangnya cuy. Astagfirullah. 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 Kita akses ke sana cuy. Cari. La ilaha illallah. Sopo sira, sopo weruh. Kula si Jabang bayine Gus Penceng pengen nantang sak lantang-lantang. Lek pengen tumbal, kula tumbal. Jenengan lek pengen tumbal, kula tumbal. Tapi siji sing tak jaluk metu. Lek gak metu tak tepil cocotmu. Astagfirullah. Jaring kono di sini angker cuy. Makanya dinamakan hutan terlarang. Tidak boleh bilang jancuk, tidak boleh. Konon katanya. Tapi sekarang tak larang. Sama juru kuncinya yang jaga ini. Astagfirullah. Inna bin Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Kita akses ke sini cuy. Tadi jalannya mana cuy? Itu. Ayo Mbah, ada. Astagfirullah. Kita keluar cuy. Sini. Saya keping ke sana cuy. Di tembok itu cuy. Tadi ada interaksi di sini cuy. Dari sini cuy. Karena benteng ini itu benteng pagar cuy, yang membatasi hutan terlarang. Konon di dalam hutan terlarang ini tidak boleh didatangi kalau tidak izin sama juru kuncinya, karena dinamakan hutan terlarang cuy. Udah ada aksesnya cuy, ke sana cuy. Astagfirullah. Inna bin Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Salam rasa
ana sukma. Ucapno lisan ketemu rupa. Kula si jabang bayine Gus Penceng pengin pirsa, pengin weruh lelembut sinduk kene. Kula pengin nantang sak lantang-lantange. Nek rika pengin tumbal, kula tumbali, Mbah. Lek pengin rika pengin tumbal, kula tumbali. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Sing tak jaluk siji, metu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Stop. Ayo, Mbak. Astagfirullah. 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 La ilaha illallah. Inau bin Sulaiman. Astagfirullah. Karena hutan ini kita masukin hutan terlarangnya cuy. Konon di sini banyak interaksi yang tak kasat mata cuy. Seperti sosok pocong cuy. Benarkah sosok pocong ada di sekitar sini? Astagfirullah. La ilaha illallah. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Mbah. Metu, Mbah. Sing tak jaluk siji panjenengan metu. Kula si jabang bayine Gus Penceng pengen nantang salantang-lantang. Lek rika pengen tumbal kula tumbale. Lek pengen rika pengen tumbal kula tumbale. Tapi siji sing tak jaluk. Metu. Lelembut sinduk kene gandruwo pocong kuntilanak sosok wil gandruwo. Metu. Astagfirullah. Jangan lupa diterbangin mawarnya cuy. Inau bin Sulaiman. Inau bismillah. La ilaha illallah. Ini hutan terlarangnya cuy. Kita masuk ke hutannya terlarangnya cuy. Astagfirullah. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut. Astagfirullah. Ayo, Mbak. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Konon di sini desus-desusnya di luar sana cuy. Ada sosok pocong sama anak kecil. Astagfirullah. 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 La ilaha illallah. Ayo, Mbak. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Lelambut sinduk kene kula tantang selantang-lantang. Kelompokno sak raja-rajamu. Astagfirullah. La ilaha. Astagfirullah. Kita ke sana cuy. Itu ada pohon asem cuy. Tak sebelah. Itu ada pohon asem ya. Ayo, Mbak. Astagfirullah. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. 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 Inau bin Sulaiman. Inau bin Sulaiman. Astagfirullah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Astagfirullah. Astagfirullah. Ayo Mbak. Dalam bos sendokan. Dalam bos sendokan ini matua. Saya tak jaluk riko. Inau bin Sulaiman. Wa inau bismillahirrahmanirrahim. Dayar. Lo. Gak ngono ta. Itu ada pohon asam cuy ya di sebelah sana itu. Kita telusuri aja. Kita advokasi pembuktian di sini cuy. Benarkah di sini ada sosokku pocong? Inau bin Sulaiman. Itu ada, itu cuy. Itu belakang saya cuy. Ada kelas. Itu pohon asem cuy. Pohon asem itu di sekitar pohon asem itu konon sering menampakkan diri sosok pocong. Inau bin Sulaiman. Inau la ilaha illallah. Ayo Mbak. Ayo Mbak. Metu Mbak. Cinta jaluk siji metu Mbak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Pohon asem sih itu. Pohon asemnya itu. Konon di pohon asem ini, kata juru kuncinya, sering terjadi hal-hal jancuk. Burung sih. Ayo Mbak. Metu Mbak. Tak lantang, sak lantang-lantang. Itu apa cuy? Sebelah sana cuy. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Inau bin Sulaiman. Wa inau bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. 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 Ayo Mbak. Metu Mbak. Tak
tepil cocotmu gak metu, Mbah. Kono nduk kene jarene ada sosok pocongnya. Kula tantang selantang-lantange. Kula tantang selantang-lantang. Lek sira gedhe nduk kene metu. Lek sira gedhe nduk kene metu. Kula si Jabang Bayine Gus Penceng. Kaki danyang ini danyang ingkang mareksa. Kula pengin weruh, pengin lalembut sing nduk kene. Kongkon metu. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ayo, Mbak. Astagfirullah. Inau bin Sulaiman. Wa inau bismillahirrahmanirrahim. Kaki danjang ini jang engkang bareksa. Bumi kene. Amit-amit kula pengen weruh lelembut sing nduk kene. Lek jarene nduk kene ana sosok pocong sing tak jaluk. Astagfirullah. Kongkon metu. Astagfirullah. Astagfirullah. Aksesnya bisa juga sini. Coba aja saya ke sana. Oh bisa sih. Oh itu pohon asamnya cuy. Konon di pohon asam cuy. Ada sosok-sosok gaib yang sering menampakkan cuy. Ayo Mbak. Ayo Mbak. Ada sawernya aja ya di bio profil ya. Sama di YouTube. Inau bin Sulaiman. Wa inau bismillahirrahmanirrahim. Cuk, iman tak kira pocong kon. Badal anak. Tiba itu duduk ya. Lek getuk adoan. Loh, koyok pocong. Loh, koyok sosok tapi duduk. Jangan halu cuy di Gus Penceng itu. Gus Penceng hanya pembuktian. Ono gak ya wis. Lek pengen hantu, konten sebelah. Gus Penceng gak pengen pembuktian di sini. Lek pengen hantu konten sebelah aja. Cari konten sebelah aja. Saya di sini pembuktian aja. Karena Gus Penceng itu ono gak ono ya wis. La ilaha illallah. Astagfirullah. Astagfirullah. Inau bin Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Tali rasa ana sukma, ana jiwa, ana rasa. Ucapno lisan ketemu rupa. La ilaha illallah. Astagfirullah. Ayo Mbak. Astagfirullah. Inau bin Sulaiman. Wa inau bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo Mbak. Astagfirullah. Masuk cuy.
Medannya masuk cuy. Nah, pembuktian di sini cuy. Di alang-alang ini cuy. Kita edukasi. Saya berada di atas cuy. Astagfirullah. Inna bin Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Di sini cuy, masuk cuy, buat ritual cuy. Sini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita menghadap ke sana ya. Ayo mbak. Itu prank cuy. Astagfirullah. Inna bin Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Kula jabang bayi ini Gus Panceng pengen nantang selantang-lantangi, pengen weruh wujud-wujud sing nduk kene. Kula tantang lek pengen tumbal kula tumbal. Inau bis Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Kita ritual di sini cuy ya. Masuk cuy, spot cuy. Kita CCTV menghadap ke sini cuy. Tak bukti nih cuy. Kita peralatan dulu cuy. Aduh nih Gus Panceng. Aduh. Es. Gus Panceng.